nggih. Eri wau kadinya kadiasa punika pengandikan ide Sang Prabu dalam watu rengkong ring bagawan teu kadinya ide dangyang duyendre ngeraris ide nguruntuhang pengandikeun. Ya napunika Sang Prabu yen kali sapunika ngraris pangandikane Ratu manu bagio tu anake buka bapu mangke sampuna ngani Ratu sumeneng saya nejani bapu lakar nyelehin apa ada unduk-unduk ning ngerana yang buku akito iatnya Ratu Sang Prabu dang yang duwe raris riusan ngandika kadi sapunika kewentenan bagawan tering puri gel-gel pura mukadinya ide dangyang duyendre ngeraris anggan itu manunggala adnyana suci ngeraris mutaki-taki anggan ide yang duyendre nungilang adnyana nidani maditya siya param jutirak tetijan nama setia suwete pangkaja madiastem bas kari namun nama aswahu sampuning larang japo mantre nungilang bayu sabda idep idani eri kala punika ngeraris ide dangyang duyendre mangihin cisne sani jati-jati metel tinglas terang raris ide ngeraris ni mangkin ide dangyang duyendre ngeruntuhang pawacana ring ide Sang Prabu dalem watu renggong rihin wenten anak kelingesir duh dewa Sang Prabu nahani sida pangihin bapa ring sejeroning bapa ngelarang adnyana nahani dumon wonten mriki
nak wardo nak lingsir tu Dewa Sang Prabu mriki Brahmana keling ucapan anak lingsir rauh mriki hari kali Dewa Sang Prabu ngelarang tu nikasinangga upacara nangluk merano ide nak lingsir punika boya wenten sios mapa pasih ide Brahmana keling tu Dewa Sang Prabu dalem watu renggong